Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka New Trap Integrated Territorial Organization kalapan pau ka jing smokman balapan sangi eno i ka jing pendong i ka public hearing hadai stong ilaka nongkli mendaksngi ka balapan dong da ka Meghalaya State Pollution Control Board hadian bami ka huri-hura nagaliang kinong persya bar kinong kersyan banwanra i ka karkhana shna dobilan hakati ka jaka uba daybor mi rembai organizing secretary central body ula pendapau ba kaseng kanyai bot dian halor kani ka kam hadu bandala ban penkut ya kani ka project kaseng kali thuru ba kilamat shibun kijing sha khanglat halinti katba kidang thu banet shakatei ka public hearing namar balaka da kimau bahe hapling surong hendai de kajingaran lang ki pat ba kila poisuk poisan shakatei ka jaka ba pendong ya ka public hearing sar rambai lawas sia chnong hat lawas sia hadu kut cha kut kiting mawai ikit tepat kau na Pagbak nang wala ni. oh bau gue surok Chan gini percak tang. Wabuk gue surok na kata dia yo unu tu yo lagi nong percak loai pai kiding le tepat kisah sini yo di kiding tepat ke surok tong kerja pai yo Awak ni je. Ini nak kalian itu gila mau sana Jakaba penlong ya kene ka mining project ba penlong ya public hearing menne ang ni aga snong dastong de kat bangin ang poi menne step sangene jaka gila lap sibun ki jing halanti namar ba la isha kubon menta nadu menne step kumba iyang to ba kila blok menti kila sha kali di gimau te daga jing ya don lang jong ba nila yo ban posuk mosang sa kanila jaka ba penlong ya kanila public hearing de nila liang ka sen taw ya kanila sosi ba apa nila jadi ini baru jing lebor jong ka sarkar ya ka hok jong ba te nila liang ka sen ni pendem jor ya kanila sarkar MDA kubala su thambor kubala su lebor be ya ka hok jong ba tang nagbantaban ayu tang nagbanta ka party jong kiban penyeng kertong sagiwe gejela kila yu roit kila nyombor ya ga hok jong ba kila wanra lagi taki company kuba tip sok tang ban ong ro te ngina kliang kaseng ni pendem jor ya kane gejing le don bor jong sarkar te na sagawe gejing gentu ya kane sarkar te ngina la nagaliang jongi nang ni sakman ingin yeng ba akan ongrim jongi bangin persak be ya kane ka Sri Cement Limited bahkan orlong hakane ke jaka ke jong ni tang ta aku bleng sibong ani nagaliang dito ngipun mau ya kejing snokman public hearing tagas ni kasultar kala kansel ya kane ka public hearing jong ka Sri Cement ini nagaliang kaseng minang ya budeng ya kane ka kam haduk bangkan da la ban pun kut ya kane ka project Sri Cement hang ni ha sunong dastong